U posljednje vrijeme u psihologiji i specijalnoj pedagogiji, naročito kod Adlera, ideja nadkompenzacije pridaje se veliki značaj, a Štern kaže: iz slabosti raste snaga, a iz nedostatka sposobnosti. Ono što me ne uništi, čini me jačim. Suština kompenzacije sastoji se u tome da svaka povreda izaziva zaštitnu reakciju organizma ličnosti. Prema ovom mišljenju deficit nije samo slabost, nego i snaga. Snažan osjećaj vlastitog oštećenja koji ponekad prati osjećaj manje vrijednosti pokreće energiju nervnog sistema i usmjerava je snažno tamo gdje se može ublažiti deficit nastao zbog poremećaja s ciljem kompenzacije ili nadkompenzacije, što otkriva stvaralački karakter rehabilitacije osobe sa funkcionalnim smetnjama. Na kraju, ali ne manje važno, može se zaključiti da ovo djelo predstavlja izvorni rukopis znanstvene naravi kojim se na objektivan i činjenicama utemelji način istražuju i promatraju suvremeni psihološki problemi današnjeg čovjeka. U knjizi je idealno spojena teorija i praksa. Profesorica dr. Lidija Pehar i gospodin Webija, terapeut i Rozen terapeut, su napravili savremeno aktualno djelo gdje razmatraju kako probleme današnjeg čovjeka sa akcentom na stres i bolest koje oni sobom nose, a isto tako i metode terapiranja koja se najbolje kazuje u današnjoj terapeutskoj praksi. Da kažem da mi je veliko zadovoljstvo, to već sigurno znate. Tu smo već po ko zna koji put da zaista probamo da se svi nađemo na istom zadatku. Opet smo tu hteli da priznamo to ili ne, da probamo da odgovorimo samo na jedno pitanje: šta je to život i kako ga preživeti. Još jednom smo dali šansu nauci, psihologiji, praksi i ljudima koji su smeli da iskorače iz onog što nam je zacrtano iz formula i da probamo da pronađemo rešenje za tu zagonetku. Još uvek ne znamo da li smo na pravom putu, još uvek ne znamo da procenimo šta je to što nam se dešava u životu, ali jedno smo sigurno naučili kroz Lidine knjige do sada. Samo se neizlečiva bolest i smrt smatraju problemima, sve ostalo su izazovi. Sa izazovima se suočavamo onako kako smo naučili u detinjstvu, učeći po modelu. Da li smo naučili da budemo bespomoćni ili smo naučili da kažemo: ja mogu, ja vredim i ja idem dalje. Upravo je ta bespomoćnost ono što nas u životu nekad natera da kažemo: ja imam sreće ili nemam sreće. Samo ljudi koji se boje da naprave korak dalje veruju u sreću, svi ostali u mudrost, u energiju i u rad. Upravo nam ta energija ponekad nedostaje. Upravo je to taj prvi korak koji moramo da napravimo. Zašto se bojimo te energije? Zato što je energija potrebna za promenu, a promena nas samih često znači bol. Ljudi se nikada nisu promenili, a da prvo nije bolelo. Samo oni koji su kroz borbu naučili šta je bol, naučili su da prepoznaju ono dobro u životu. Naučili su da kažu: ja zaslužujem da budem zadovoljan, zaslužujem da živim u svojim očekivanjima i da nađem taj mir. Svi ostali su neprekidno na roller coasteru i nikada ne siđu sa njega. Upravo je to razlika između onih koji kažu: ja sam pobednik u životu, i onih što kažu: ali ja stalno gubim. Pobednici su oni, ne koji nikad nisu osjetili poraz, nego koji su naučili da će 8 puta pasti i 9. put ustati ponovo, jer je život vredan življenja. Jer kroz sve što prolazimo u životu moramo da znamo da kako god da se osjetimo, u kom god trenutku našeg života, uvek postoji neko iza i neko ispred nas zbog koga vredi da ustanemo, zbog koga kažemo idem dalje i zbog koga magija psihologije zapravo čini nas nesalomivim. Ono što je posebno zanimljivo i interesantno je to da sam, dolazeći danas, kad sam videla i srela Lidiju, rekla sam: Lidija, drugačija si. Znamo se 16 godina, ali nešto se dogodilo. Zračiš nečim drugačijim.
Da postoje dve reči kojim bih je opisala, a oni koji žive u digitalnom svetu video igrice verovatno bi me razumeli. Rekla bih Lara Croft i Tomb Raider na naš način. Nesalomiva, jaka, hrabra, uporna, nikad nije odustala. Najveći borac među ženama, a moram da priznam i muškarcima često koji sam srela. Ali, danas ima nešto posebno. Neku posebnu emociju, neki poseban senzibilitet. Neku posebnu ljubav. Da li je to zahvaljujući druženju sa gospodinom Vehbijom? Da li to zato što je pronašla svoj mir, pronašla sebe, pronašla svoje očekivanja ili nadalje smisao u životu tek sišla je sa roller coastera? Mnogi od nas nisu. Prestala je da se bori, sada živi i uči sve nas. Zato, ako je ta duhovnost nešto što smo od gospodina Vehbije i od Lidije danas mogli da čujemo i osjetimo, onda je to dovoljan razlog da uzmete knjigu, stavite u tašnu i nosite kao Amajliju. Ne zato što verujete u sreću, već zato što verujete u one ljude koji smeju da izađu iz formule, iz rigidnosti, što verujete u one ljude koji su tako jaki, a i dalje ostali deca, u one ljude koje interes nije promenio, u one ljude koji tek sad postaju razlog zašto im se divimo i zašto želimo da budemo kao oni. I pre 2 godine sam rekla isto i ponovit ću dokaz da se ni Lidija ni ja ne menjamo. Lidija, i dalje ti se divim i dalje si moj idol u životu. Teško posle ovakvih riječi kazati još nešto pametno. Ali svejedno, ja se radujem. Radujem se jer sam u svome gradu, kao vidite na granici sam suza. Radujem se jer ovdje imam i svojih profesora Grujića, koji je bio moj profesor. Ovdje imam svojih đaka, studenata, kojima sam ja bio profesor. 40 i nekoliko godina predajem u medicinskim školama Sarajeva, asistent na fakultetu, mnogo prijatelja, poneki neprijatelj, vjerovatno, koji nije mogao podnijeti nešto što ja radim. A svi koji me znaju, a mislim da ih dosta zna, uvijek optimizam. Nikad nihilističkih stvari. Volio sam se šaliti, pa ću i danas početi sa šalom. Davno, nekad u prošlom vijeku, kad sam bio u vojsci na Vojno-medicinskoj akademiji, imao sam profesora kirurgije, ratne, koji je počinjao predavanje šalom, vicom i tražio od nas, 300 nas je bilo iz cijele Juge, da idući put mi ispričamo novu šalu, da bi on ispričao svoju šalu. Tako nas je malo ucijenio i sjećam se njegove šale koja je bila ovako. Poslanik, ili već kako hoćete današnje vrijeme, obilazi svoj izborni kraj i između ostalog u tom kraju ima i državni zatvor. I on na onom Apelplacu, tamo na Prozivici, okupili se zatvorenici, obraća se njima, kao i ja vama sada, i kaže, gospodo zatvorenici, ne može im reći gospodo zatvorenici, kaže, drugovi, kakvi drugovi, kaže, ne znam kako da vas oslovim, ali mi je drago da ste se okupili u ovolikom broju. E tako i ja, zaista mi je drago i drago mi je i zbog gospođe Lidije i zbog gospodina Vehbije, u daljem tekstu samo Vehbije, jer htio Vehbija to priznati ili ne priznati, kolega moj Milan i ja smo bili njegovi očevi na institutu i Vehbija svojim ponašanjem, ne samo on, nego i mnogi drugi koji je bilo 90, tu je moja kolegica koja će mi iskorigovati ako sam pogriješio, koje mi nismo smatrali nesposobnim, koje mi nismo smatrali nevidećim. Nismo nikad pacijentu rekli, ideš kod slijepog terapeuta, ideš kod Vehbije, ideš kod Nikole, ideš kod Zorana i tako dalje. I zaista, kad doživiš da neko to napiše, da neko to prizna, da neko zaista nauči nekoga kako se ponašati i dobiješ zadatak za zadovoljstvo da napišeš recenziju, pa evo i promociju nekakvu, onda sam zaista presretan da to mogu da uradim. Radujem se, jer radovat ćete se i vi koji budete ovu knjigu čitali. Na kraju ću vam nešto iz te knjige i reći.
Njih dvoje su dva uporna čovjeka, mislim na gospođu Lidiju i Vegbiju, dva čovjeka od akcije, dva čovjeka koji su različitih i obrazovanja, a naš zajednički jezik. Naš su zajednički jezik koji se zove čovjek. Nisu liječili i ne liječeni ovdje bolesnika, liječe čovjeka. Prilaze psihologiji, prilaze dodiru. Kad bih vas zamislio svojim đacima, rekao bih vam, koža je najveći ljudski organ. Velika je 700 kvadratnih centimetara, teška, više od mozga, 1600 grama. I anegdota kaže, stara pravoslavna crkva na Bašarši je napravljena i tražili su ondašnji stanovnici od odgovornog efendije tada da im da napravi crkvu. A onda ih prevari, kaže, može onoliko koliko zauzima volovska koža. Vispreni skontaju pa izrežu kožu na oputu. Znate šta je oputa, ono kad se pravi tanko onako kao vuna, i zapašu onoliko koliko danas ima. Znači, koža je velika. Koža je bila velika i u vjeri. Koža je veliki organ, preko kože sve osjećamo. Vjerujem da je većina ovdje mladih, pa i na stariji, držala ruka u ruci i ništa više. Dovoljno je bilo da vas neko pomiluje, da vas dodirne, pa da vam bude lakše. To je Vegbija naučio, to je gospođa Lidija shvatila, to su prenijeli u knjigu koja zaista se zove Putokazi, ali neko reče na jednom mjestu što je život danas prisutno u našem gradu, državi, u svijetu, kružni tok, vrtite se i negdje izađete, pa se opet vrtite, pa negdje izađete. Neko se vrti stalno u istom krugu, za tog nema izlaza, znate. A Vegbija je našao izlaz u trudu, u radu. Vegbija je onaka kakav jest, prešao preko piste. Bio je izvanredan cilj, ali nije znao ni onaj tamo koji puca da Vegbija ne vidi, a Vegbija njega nije ni vidio, bilo mu svejedno. Tako da Vegbija ima toliko stvarno kvaliteta da ne bi valjalo, mogao bi se ponovo ženiti, ne bi valjalo, ali sigurno vam kažem, a poslužit ću se riječju profesorca Jasne, Vegbija nikada nije bio gubitnik. Vegbija se uvijek trudio, uložio energiju, već su spomenuli drugi, i danas je Rozen terapeut. Ja Vegbiju znam kad ništa nije znao, ali Vegbija je naučio, Vegbija se trudio, Vegbija je trpio tako ponekad i neke naše male grubosti koje nisu bile fizičkog karaktera da čovjek ga povrijedi kao ličnost. Ali Vegbija je priznavao svoje poraze, u tome je bila njegova veličina. Njega je bilo stid pitati, ali nije ni nas njega. Vegbija je uvijek znao kad dohvati nekoga gdje je. Pošto vam pričam, i hoću tako da pričam, o anegdotama, da vidite ko je Vegbija. Jednoga dana Vegbija bježi malo s posla ranije, naiđem ja i moj kolega s autom, pa da ga povezemo, a mi imamo nekog posla po Iliđi, vrtimo se i tako provozali mi Vegbije po Iliđi, idemo dalje i sad kolega moj kaže njemu, dobro, ne mogu ja sad upotrijebiti taj izraz koji je rekao, hajde kad si toliko pametan, reci nam gdje se sad nalazimo, jer on je kao orijentacija super. Kaže on kod benzinske pumpe na Čengiću ili, mi stvarno tu. Kažemo, kako Vegbija? Pa kaj nos, miriše benzin. Znači, Vegbija je koristio sve, a mi to nismo znali. Milion puta sam prošao tu i prolazim, nikad mi ne smrdi benzin, jer uvijek u autu smrdi, je li tako? Tako da morate Vegbiju shvatiti te strane i zaista kada govorimo o tijelu, dodir je govor tijela.